twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikiye amahoro kwishima kuramba nibyo tubifurije mu buzima busanzwe. Njye muri kumva nk'ibisanzwe ugiye kubagezaho ikiganiro cy'urubuga rw'imikino Nili Sirabizi. Tugiye guhera kuri APR, ikipe karundura abantu mwese muzi yakoze iyo bwabaga iragenda guterurira abanyamahanga bakomeye, abanyamahanga b'Abarabu. Ikipe yose yo mu Rwanda izahura nayo izayumva. Yagiye kubariza umutoza w'umwespanyol irimo irarwanira na Vipers, ikipe ikomeye cyane. Numvishe na Simba byivanzemo. Uwo mutoza nta wundi yitwa Elise Lopez. Uyu nguyu ibigwi bye bimwerekeza ko yatoje muri Congo, agatoza muri East Africa. Reba umutoza watoje muri Afrika y'Epfo, ni umutoza ukomeye cyane. Tutabatinde rero tubagezeho indi transfer iri guca ibihuha hano mu gihugu cyacu mu rutahizamu ukomeye APR yongeye gushyira hasi nta kubutaka. Uyu we biri confirmed, yasinye. Inshuti bavandimwe mukurikiye yasinye. Cyambere ni share, subscribe and comment kabisa. Uyu mukinnyi we rwose nta makuru ava indani hirya aho ngaho kabisa muri Ghana, kuko niho hakomoka. Yitwa Bernard Mavuso. Uyu rutahizamu kabisa ukomoka muri Ghana, rutahizamu ukomeye cyane kabisa. Yavutse 1993. Uyu rutahizamu tuvuga hano afite imyaka 31. Uyu rutahizamu rero afite ubushobozi bwo ko yakinisha amaguru yombi, afite gukina nk'umuwinga, afite gukina nk'umumediateri. Ewana APR iramumanukanye, yamusinyishije kuri iri joro ryo kuwa 20. Ibi bintu birakomeye cyane. Izindi transfer za APR rero ni izi ngizi. Ewana muhaguruke mwakire Nick Mbanda, umugabo w'umunyazambia afite metero 1 na santimetero 72 w'imyaka 28 kabisa. Uyu mugabo kabisa n'umwataka ukomeye cyane mu ikipe y'iwabo muri Zambia, afite ibitego 17. Mwongere muhaguruke mwakire Sikiombo Ibrahim, umugabo w'imyaka 28 ufite metero 1 na santimetero 86. Uyu n'umwataka APR yasinyishije bitavugwaho kabisa, bidasubirwaho 100%. Ibi ni ibintu biba byaturutse indani muri Zambia. Uyu mukinnyi rero Isiakombo yohererejwe na Mangwende, ikipe ya APR, ndetse n'uramwataka Isiakombo na Bernard Mavuso n'abakinnyi bakinanye na Mangwende hariya mu gihugu cyo muri Cameroon aho Mangwende akinira kabisa. N'abakinnyi bakinanye nawe, bikaba byatumye Mangwende rero ateri ya mbere agakora kuri APR akebwa ataba abakinnyi rwose ngenda bazi n'abataka bashobora kubageza kure mu bikombe mushaka byose ndetse na hanze igihugu. Murabizi neza ko APR ishobora gusohoka uyu mwaka, we sinashobora igomba gusohoka uyu mwaka. Rero ni ngombwa ngirebe ko ari aho yagera. APR rero tuvuga uyu Ibrahim w'imyaka 28. Uyu mugabo ni umunyazambia, yahamagawe mu banyazambia batarengeje imyaka 20, atsindamo ibitego 2 mu mikino 3 yakinnye. Murumva ko n'umwataka ukomeye cyane. Ricky Mbonda rero uyu nguyu w'imyaka 25 rero we ntarahamagarwa na rimwe, ariko afite ibitego byatuma akina muri APR. Uburyo kariyeri yihagaze y'umupira muri Zambia kabisa, uyu mupeti ewana yageza kuri APR, tukabona yagera kure mu ruhando mpuzamahanga. Twambuke hakurya rero tujye muri Murera, benshi bakunze kwita Rayon Sport Gikundiro, isaro ry'Inyanza. Mwicare hasi rwose mbabwira amakuru meza cyane. Nzi neza ko benshi arabaryohera mu matwi, bisaba gukora share, subscribe and comment. Abareyo rero maboko hejuru mwakira uyu mukinnyi ukomeye cyane kabisa, umukinnyi uturutse muri Uganda wakinaga muri KCCA, afite ibitego 5. Yitwa Etienne Katenga. Uyu mujama ndamuzi isura ku yindi, n'umwataka ukomeye cyane. Iwaba akaba akomoka mu ntara ya Kirundo,
iwabo n'abantu b'abakinnyi, ni naho uyu mukinnyi ukinira ikipe ya Sunrise ashobora kuba akomoka muri ibyo bisekuru bita Mukogotya Robert, umukinnyi wahaye ibyishimo Rayon rwose mu minsi yashize. Kasirye Davis uyu ni mwene wabo mu maraso mu nda, bakaba bafite igisekuru gikomoka hirya ahangaha rwose Zambarara. Mwakira uyu mureyo, nzi neza uyu mukinnyi wasinyereye, nzi neza rwose kazabageza kuri byinshi cyane kabisa. Ewana muguzi mari Rayon Sport kuva mu mwiherero rero yatekereje gushaka abataka, ariko nzi neza yuko rwose irahashye pe, irahashye kuba itekereje kuzana uyu mugande muri shampiyona y'abagande. Murabizi kujya atsinda ibitego 5 ni ibintu biba bikomeye cyane, bisaba ngo n'ikipe burimo y'ubwayo ibikumerita kabisa, bimerita ko watsinda ibitego 5 birimo. Rero nta mananiza nagera muri Rayon Sport. Turakeka ko twiteze Rayon Sport ikomeye imbere mu mwaka utaha w'imikino. Rayon Sport yongeye ifata telefone yayo rwose iturutse hara mu biro kwa perezida wa Rayon Sport, abenshi rwose mu mwemera mutamwemera, yitwa Shabani Mohamed. Iyo ni umugande rwose, nawe bamukozeho bati ngwino muri Rayon Sport utwatakire. Turabona rwose Muhire Kevin wacu yaragiye akina poste nyinshi cyane, wizereka ashobora no gukina poste ya 6, ashobora gusimbura Runi bibihe byanyu yagiye agatuma musuka amarira bitari ngombwa rwose kubwe emotion mugira bariyo twese twemera. Ariko yikojeje hakurya hari ibwira Tamare mwizamira amubwira ati wowe ibyo ukora nibizasubira, tugiye kukushakira umuzamu ukomeye. Uyu muzamu nta wundi rero, umuzamu uri kuva muri Nigeria witwa Tosuso Tobata kabisa. Uyu muzamu akaba yasinye muri Rayon Sport nyuma y'umwiherero abereye Nyanza. Turabona Rayon Sport kabisa ikomeje kugenda yiyubaka kandi mu buryo bushimishije, ishobora kuzatanga akazi mu mwaka ugiye kuza w'imikino. Rayon Sport rwose agahinda ifite ko gusigara ku rugo, biragaragara yuko Rayon Sport igomba kwihangana kubisigaye mu rugo. Murabizi neza ko uyu mwaka hagomba gusohoka polisi na APR. Twerekeje muri APR rero, Afande Richard yafashe ikaramu ahamagara abahungu biwe rwose arabashimira, arabwira ati rwose ushaka sheke ndayisinya. Abahungu batangira kwikora mu mitana, bibwira batanazibibwira yuko rwose bagiye kongera amasezerano muri APR, kumbi nibazi neza ko bagiye kwerekwa amarembo. Ariko ibibabaje abantu harimo abana bagifite impano. Ese barabikora kwa kundi babatize muri Marine nk'ibyo tumenyereye? APR rwose isanzwe ivuga ati Marine ni wagiye mu cyiciro cya mbere kabisa, gerageza wiyubake dore tugutije abapeti bafite impano bazi gukina. Ariko rwose ibintu byababaje abantu benshi, ntago wakumva ko harimo abanyamahanga bashobora kuba baraguzwe 5,000 rwose by'amadolari. Biragoye cyane kumva nka Engineer Tadio Rwanga ari muberetswa amarembo n'uwa mbere. Ufite agahinda, noneho undi munyamahanga uteye agahinda unababaje waje akicaza umunyarwanda twese twemeraga nka Barafinda, wajyaga mu ikipe y'igihugu ahamagawe rwose akagira icyo akora kigaragara. Ni nawe uheruka gutsinda igitego. Barafinda rwose Apamu yaraje aramwicaza amushyira ku gatebe. Uwo mvuga Apamu Bemere Asongwe, mwese muramuzi, yeretswa akarembo rwose, yahamagawe na Fanda amubwira Apamu twabanye nabi mu kinyabupfura cyinshi cya gisirikare, tukugomba ishakira ikipe turangizanye ugende kabisa. Uyu mukinnyi ni muvuga benshi murumva Kivu Sport cyangwa mwumve Juvenali. Uyu mukinnyi ni muvuga murahita mwumva Biramahira Beti, kuko ni mediateur yigeze kubaho ibihe byiza mu Rwanda, ibaho rwose iyoboye mu Rwanda, kariyo mediateur ya mbere nzima rwose mu gihugu twari dufite. Uwo nta wundi nawe yeretswe irembo yitwa Ismail Pichu Chimimana kabisa. Uyu Murundi yeretswe amarembo nawe
mu bana bongeye kubabaza abantu harimo Ndayishimiye Dieudonné. Uyu mwana nigeze akandagira no mu kibuga cya APR, ariko rwose bamubwiye ati gerageza wigendere, si uko udafite impano gukina urabizi, ariko gerageza wigendere kabisa. Undi mukinnyi rero APR yeretse amarembo rwose nta wundi ni Rwabuhihi Aime Placide. Uyu mukinnyi muramuzi muri defense ya APR. Uyu mukinnyi APR yamubwiye ati rwose ifatira amarembo wigendere ntitwabanye nabi. Undi mukinnyi APR yasezereye yitwa Buregeya Prince, muramuzi nimvuga Buregeya mwibuke ko yigize no kubaho umukapiteni cyangwa vice kapiteni igihe Djabel yarakiri muri APR atarajya muri Mukura ngo abone kujya hanze. Ubu ngubu n'amakuru turaza kwamenya mu minsi iraza. Undi mukinnyi weretswe amarembo rwose uwo mwana ni muto cyane yitwa Elia Kategeya. Uyu mupeti yaje muri APR ejo bundi ariko yifuje kumutiza muri Marine, nta kundi nagende intebe yayishyuhije intebe igihe kinini cyane kabisa. Undi mupeti ushobora kuba agiye gutera abantu agahinda nimuvuga rwose mu mukomera amashyi abafana ba APR mu buryo rwose akwiye. Yagiye akura abafana ba APR kure, bamwita Niyibizi Ramadan. Rero APR ikintu cyatumye yirukana aba bana nta kindi nuko iri kwitegura kujya mu mikino ya Champions League hanze, kandi bisaba kwiyubaka bikomeye cyane pe. Ntabwo ushobora gusohokana umwana ufunga baro rimwe ubundi akayihusha, ntushobora gusohokana Pichu. Murabizi byabaye mu Rwanda, ushobora kuba rwose yaguha ibyo ukeneye mu gihe abishaka ariko atabishaka. Nicyo kintu bamushinze abayobozi ba APR. Ntushobora gusohokana Tadeo Ruhanga rwose ufite imyumvire imeze kuriya apa Mwasongo. Gusa nta kindi, APR yaberetse amarembo. APR rwose ni ikipe itavugirwamo, ubwo turaza kureba bibasimbuza. Gusa nta kindi twabasaba no gukora share, comment and subscribe. Turabakunda cyane, ntera isa nk'ibisanzwe.